Bwana asifiwe sana. Tuseme amen. Kera abantu murazimye. Muzamura amaboko heke. Hallelujah. Hallelujah. Mukomere ya force amashi menshi. Baramije Imana neza. Musimbutse neza. Imana yo mu ijuru baheza umugisha. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimutagwisari muzasaro. Bwana asifiwe. Hallelujah. Narinzi ko mbwiriza abashitsi barangije kuririmba. Kubera kuko hari indirimbo natekereje kuko Frank aririmba mbere yuko mbwiriza. None musabwa ndabiyegeresha bikigali. Karibu Imana ibaheza umugisha. Kandi mukuba mwaratwemereye kugira ngo tutaramane. Igitaramo sica Air Force yonyine. Ni cyacu twese. Air Force yabaye inzira yo kugira ngo kibe kandi nayo turayishimiye Imana ibaheza umugisha. Amen. Ariko twese ndizera ko buri wese ataje gutarama Air Force. Twaje gutaramira Imana. None ga ni muza bikigali mu minota bampaye nta kibazo. Nta kibazo. Yes. 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 Hallelujah. Yes. 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 Sinabona indirimbo n'amagambo yabisobanura urugendo rwo gucungurwa nubwo rwari rukomeye ntacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo ntacyo bintwaye Yesu yabumbuye igitabo Gorigota wambambiye umukiza wabikoze utazicukura kuri wowe ari kivume kuri nge n'umucunguzi umwana w'Imana ihoraho. Yeme tuzamura ibiganza by'Imana icubahiro. Imana ngibaho umugisha. Tuvuge gute? Mwaramashije mwavuye bene abo bantu tuzatuba. Hallelujah. Bene turaza kubivuga nyuma reka turirimbe indirimbo zisabye. Mwanya muto hanyuma. Abwiriza. Ukuntu mbanumva ibintu bimeze. Nuja kuri wake indirimbo kamagana ngahe. Bwana asifiwe sana. Turasirimbye numva ko umutima umbwira ngo yeme umuntu wakishijwe akizwe akizwe ashizemo imbaraga zose uwanebwe yamagenda wese nusirimba usirimbe wese kumana ndakazu yanze tibiza bifu acho birwaye Yesu yabumbuye igitabo acho bitwaye Yesu yabumbuye utanga umuvuga butumwa yumvisha avuga ijambo ry'Imana. Indirimbo nari nyimaranye iri deni ry'indirimbo nari ndimaranye neza nari shimo yishu hano no tureririmba twitonze kavure
Jameni, mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa huu mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi wetu wenyewe tumekuwa mbahoma, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo, haki zetu za msingi nazo tumenyanga. Kumbe shetani umekalia mafanikio yetu, kumbe milizi umekamata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua, tutapigana tujue haki zetu. Sasa tunasema tumeshatambua, tutapigana tujue haki zetu. Pende usipende lazima uachie, tumechoka achia nyumba zetu, achia baraka zetu, achia familia zetu, achia ndoa zetu, achia kanisa letu, achia nchi yetu, achia. Tumekuvumilia kwa muda mrefu, hatufanye hatui sisi na baba yetu. Tumekuwa wajinga, sijui haki zetu. Saa imefika lazima utoke kwetu, saa imefika lazima toke kwetu. Sani toke kwetu. Sasa tumejua Mungu ni baba yetu, pesa na dhahabu yote ni mali yetu, dunia na vilivyomo ni mali ya baba yetu. Pende usipende lazima uachie, tumechoka achia kwa jina la Yesu, 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 achia. Hallelujah. Kwa maana vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme na mamlaka. Lazima tunashinda, tunabomoa, tunavua, tunabomoa, tunafuta, tunabomoa, tunafuta. Jamani, mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa huu mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye nchi yetu tumekuwa watumwa, sisi wetu wenyewe tumekuwa mbahoma, tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo. Tunaishi kwa mashaka kama watoto wa kambo. Amen. Mungu awabariki sana. Dusome ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wabambwe akazuka. Icubahiro nikibi cawe kuko ari wewe wapfuye ukazuka. Umugoroba udasanzwe mu buzima bwacu tutazongera no kubona. Duhamagaye imbaraga zimira izindi, duhamagaye imbaraga zirukana izindi. Imbaraga ziyatsinze Satani zimunyagifunguzo. Turazihamagaye muri kino gitaramo mwami Yesu, kugira ngo ugaragaze imbaraga zawe no gukomera kwawe. Fungura amatwi y'imitima mwami Yesu, dushoboze twebwe tugiye kuvuga mu cimbo cyawe. Ufungura abo tugiye kubwira ijambo ryawe. Twambaye inyama n'amaraso, abicaye bambaye inyama n'amaraso. Dushoboze ntabari twebwe, ahubwo hagaragare gukomera kwawe. Asandi kuko ubitwemereye kandi ukabubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Yagira umuntu baheze kanyambo microphone. Amfashe gusoma ijambo ry'Imana. Imara senti na musabwa na Dawudi umwaje kuri senti bamushirira intebe hari. Bayimanure hariya.
sawa muyikonkobora kumusabwa yicaye ntayo yabuze amahoro mujane hariya ayicara iruhande gani nk'umwana bari kureba soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice ni 7 ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18. Matayo 7:17 kugeza ku wa 19 sorry 7:17 kugeza 19. Yego Some ravuze ngo nuko igiti ciza cyose cyera imbuto nziza. Soma witonze kandi tambuka. Usome Matayo ibice 7 umurongo wa 17. Ravuze ngo nuko igiti ciza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi naco cyera imbuto mbi. Igiti ciza ikibasha kwera imbuto mbi bizoshoboka kuko cyo kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi naco ikibasha kwera imbuto nziza naco nticobasha kwera imbuto nziza. igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Amen. Dusoreze muri Luka ibice ni 6 umurongo wa 44. ibice 6 umurongo wa 44. Yego dusome mu izina rya Yesu. Igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Uko Luka yavuze we kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Tibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge, tibosoroma imineke ku giti cy'avoka, cyangwa imizabibu ku mufatangwe, cyangwa imineke ku giti cy'indimu. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye mu mutima ari iby'akanwa kavuga. Amen. Hasi tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya. Ko mutamunakira Yesu ko mubona bizamera bite, Yesu mwami natwakira we hamwe n'abamarayika be badukumbura. Hazaba amahoro bazagubwa neza we, ntibazatinyika ibi cyose we, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Hazaba amahoro bazagubwa neza we, ntibazatinyika ibi cyose, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Mubonye ukuntu Air Force itwiyegereje umuriro uraka we, tekerezaga mu ijuru niba twiyegereza tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha we, maze hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tuzishima cyane kandi tunezerewe, isezerano risohoye we, kuko Imana izahanagura amarira yabo. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uri igiti cyera iyihe mbuto. Uri igiti cyera iyihe mbuto. Turavuga ibiti bibiri, igiti cyiza n'igiti kibi. Mu buzima bwawe iyo wikontoroye uzusanga uri ikihe giti.
aha ni Yesu wabanjije kubwira intumwa cyangwa se ahanurira abantu Matayo yandika arababwira ngo mubanze ngo munyure mu irembo rifunga. Bwana sifiwe sa. Haruguru niko havuze ngo munyure mu irembo rifunganye ngo kuko irembo rigari ngo ko riracamo abantu benshi kandi ngo abo bose ntibari kugana kwa Yesu ngo ari ku irembo rifunganye ngo ko riracamo abantu ngo bake. Mbona inzira yabaye ndende imisozi nayo ngo irushaho guterera mbese mubona ko tuzogera ngo imuhira dutewe komeza inzira watangije we nubwo bigoye wihangane we erega imbere ni heza we komera. Umwanditsi yanditse aravuga ngo igiti cyiza ngo ntikiza kibasha kwera imbuto mbi kandi ngo n'igiti kibi ngo nticyobasha kwera imbuto nziza. Turi abakirisitu. Paulo yandikira Tito amusiga ku itorero aramubwira ngo abantu bahonga ngo bagaragaza ngo imirimo yabo kuko ari myiza ku cyumweru ngo ariko iyo basohotse mu yindi minsi ngo imirimo yabo tiyerekana kuko ari abakirisitu. Abwira Tito gusigara n'itorero gikere biri mu bintu bigera muri 38 zatumye Paulo asigaza Tito kere. Aramubwira ngo abantu bikere imirimo yabo izayerekana n'ingiyo turi mu materaniro lakini siku ya kwenda kwa church hakuna mitu kuanzia Monday kufika Saturday hawajaokoka na abantu bazaberekana kuko ku cyumweru bakijijwe ariko guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu azakizwa umunsi wa repetition agakizwa umunsi korali ifite sorute akerekana imbuto nziza umunsi yari w'igikorwa cyo kuramya Imana no kwimbaza lakini zengine siku ni mtu mubaya. Bizoshoboka igiti cyiza tibibaho nta muntu wobyara imbwebwe kandi atari imbwebwe ari uwo mwabo ari imbwebwe mwabonye yabyaye umuntu aho ari nkayo wanyuzara umuntu wowe kutabyaye inka nyoko yabyaye aho umuntu azara umuntu inyamaswa ikabyara inyamaswa. Umuneke uzawera umuneke avoka ikera avoka igiti cyiza cyera imbuto nziza. Uzawerera abagenzi bawe imbuto zisa wewe ni barua watu wote wanakusoma matendo ya wewe ni barua watu wote zamuri mani chwe. Haleluya. Tizoshoboka yawe kirayi we umuyumbe ni gutazabyara umujura umuyumbe ni gutazabyara umurozi nibizoshoboka gutefra kubera ko umuririmbyi ukabyara umunebe ntibishoboka umuririmbyi abyara umuririmbyi umukorara abyara umukorara pasiteri abyara pasiteri igiti cyiza kizacera igiti cyiza. Come de fartisa Imala iva ilarite ibeni lari de la bredari iki gihe turimo si cyo gukinisha twari gihe kigoranye twari zinaniwe Mana impuwe n'urukundo tabari torero Mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze Mana impuwe n'urukundo tabari torero Mana tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Tushauti haleluya. Haleluya. Uri gute wawe Elafos ni gute mwari tonganye kandi murabaramye ni gute mwari ubusambanyi kandi murabaramye ni gute mwari ubujura kandi murabaramye niba muri Elafos yo kuramya mwari imbuto zo kuramya niba uri umuramyi fura wera imbuto zo kuramya Imana wera ubusambanyi wera ubujura wewe ni mkono lakini unaimba hiyo tabia ni mbaya.
atukuze mukombozi. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo uza kundeba ngo kuko ndabona igihe canje cegereje sikuzanguza kuenda karibia na ukimbie. Aramubwira ngo uzi utuzonzanira umwitero nasize nguzanire n'igitabo ngo ariko cyane cyane nguzonzanira ibitabo vyimwe ngo kandi uzihute ngo igihe cyimbeho ngo kitaregereza. Icyari gitumye Paulo amagara Timoteyo ni umurage mwiza, iyo uri imbuto nziza uzusiga indi mbuto nziza. Aravuga ngo navyashije mu minyuru ni Timoteyo, mwana wanje navyariye he mu minyururu. Ngo yarafunzwe igifungo cy'imyaka n'amezi 6 ngo afungishwe ijisho ngo kandi akazayishura gereza yarafungiwemo avyarira mu Timoteyo. Bose bazamenya kumwiyambaza we bare kubugome bitabesuwe jamvira umwuka w'izurukundo we asoni uzagira uzaba nkawe. Bose bazamenya kumwiyambaza we bare kubugome bitabesuwe jamvira umwuka w'izurukundo we asoni uzagira nubona Yesu. Tuzamuri Imana ishwe. Haleluya. Amen. Kuberiki abanyabarutonesha we, kuberiki abayumbe, tugaragara umunsi w'igiterane cy'abayumbe. Kwani sisi ni waombezi kuanzia Monday kufika Saturday. Turi abanyamasengesho guhera mu kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Turi abaririmbyi fura guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Tudufite konje hano si wacu. Tutapumzika tukifika huko mbinguni. Na mwenyewe atatuambia pole ndugu. Umechoka safari ni kweli. Shida nyingi umepata katika safari. Pole ndugu. Kachukua kitambaa atanivuta machozi akisema pole mwanangu Yesu kani kumbatia. Kachukua kitambaa atanivuta machozi akisema pole mwanangu Yesu kani kumbatia. Uri umuntu usagu uri igiti cyiza Yesu yohoza amarira azohoza imbuto nziza. Azohoza imbuto wowe uri abo kukera umuneke Yesu akaguhoza ntibzoshobo waravangitiranye wabaye kanyambuta urahura. Yavuze ngo igiti cyose kitera imbuto nziza ngo baragifata bakagishira mu muriro ngo kigashira. Wicare mu mutima wawe niba uzi kuri igiti kibi uzoshushira. Yesu gasi umunyavyo, Yesu si umuzizi, uzotanga ruswa uzoshushira. Umva we uvuga uti nje ntasezerano mfite kandi yavuze ko we zakubwira umutwe tuzamuriza. Soma Bibiliya usenge cyane kandi wizerewe amasezerano we Imana yawe ngo azasohora we. Umva we uvuga we uti nje ntasezerano mfite we kandi yavuze ko we zakubwira umutwe ntuzabumurizo we. Soma Bibiliya we usenge cyane kandi wizerewe amasezerano we Imana yawe azasohora we. Tivuguruje icyo yavuze ngo izagikora we. Ija yitiranya yewe icyo yavuze izagikora we. Tuzamuri Imana.
haleluya. Igiti kitari imbuto nziza ubimenye, niba uzaba ari imbuto nziza nipo ukari imbuto nihinga nziza unazianze kufika Friday, wewe si mtu mzuri, utachomekwa. Azogushiramo umuriro. Yesu ndazoreba amafaranga ufite, ndazoreba n'uburanga bwawe, azoreba igiti wezi icarico. Murinzi we ngaho mbwira, dore bugiye guca, tabimenye turabona ubwami bwegereje. Murinzi we ngaho mbwira, ombe ne varidi chokenyera amazukeshe, dore bugiye guca we, chokenyera amazukeshe, dore bugiye guca we. Haleluya! Umutima wa Air Force, wewe ni president wa Air Force, ulikia kituo uzawe rihembu kuanzia Monday, tutakuangalia hata kwa kazi yako. Wewe ni Air Force, nimwatumi uzuzinukirikie gitu uzawe rihembu, uzotuma Air Force ishakandishe kubera wewe. Gendo twiko wenyine ureka abana, ugaruka wezi imbuto nziza. Igiti cyiza cyera imbuto nziza, igiti kibi cyera imbuto mbi. Ntibishoboka kuko igiti cyiza ngo cyobasha kubyara igiti kibi, ntibishoboka kandi. Inzira biraruhije kunyuramo ntibyoroshe, inzira we iraruhije we kunyuramo ntibyoroshe, inzira yo we iraruhije la 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 kunyuramo la la ganga ntibyoroshe. Iziritagira gari ya moshi, iziritagira idege, iragoye kwicamo. Nubwo Mose apfuye, umuyobozi w'uru rugendo, kareba baroni Yoshua, nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Yaravuze ngo ni Jezira n'ubugingo. Aho uzasha kwa data ndamushaka. Haleluya. Kibazayi. Kureka ibyaha. Yo, Yesu ni wewe ubaruta. Oh, Yesu ni wewe ubaruta. Haleluya. Hano turi kumwe cyane. Murihe? Mwicama twari kumwe. Yagumisha yonge ariko muri. Iresoze. Uzekuweza bikigari baririmbe. Bwana sifiwe. Haleluya. Tongane simba. Finalite erite. Haleluya. Kaga zoshoboka papa. Yawo ngirabonye papa yero mune. Wari wabona so the sprite zara orange. None.
Bwana sifiwe sana. Hallelujah. None kubera iki turabaririmbye ariko tukabyara imbuto mbi? Kubera iki bakwita igiti cyiza ariko ukabyara imbuto mbi? Kwa nini wewe? Kubera iki tuzi kuri umuyumba ariko ukabyara imbuto mbi? Kubera iki tuzi kuri umuvugabutumwa ariko ukabyara imbuto mbi? Kubera iki? Iyo ingurubuzi igata utacomekwa uzoshika ikibi cyose kizoja mu muriro gishegishire. Nta mambo yo kuvuga ngo harasi kizosha gishire. Abantu bakinokiekera mwagora twababwira ibya Yesu mwe umunsi w'itima we twababwira iby'ukuri we watwindura abagoma we abantu b'umujoro w'amahoro twatebye iby'ukuri we watwindura abagoma we bamugorora. Haranira kwera imbuto nziza. Imigenderere yawe izogarura benshi. Imyumvire yawe izogarura benshi. Inyambarire yawe izogarura benshi. Ibikorwa uzukora bizogarura benshi. Ukuze uvuga kuzogarura benshi. Ingendo yawe izogarura benshi. Imvugo yawe izogarura benshi. Inyambarire yawe izogarura benshi. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwa we ibyo nibyo bivuze. ufite ikimenyetso Ufite cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwa we ibyo nibyo bivuze. Hallelujah. yigeze kubwira abanyesirayeli mu gitondo karekare arababyutse arababwira ngo mubage umwana w'intama ngo batari bumare umwana w'intama ngo basangire n'umuturanyi ngo bafate amaraso y'umwana w'intama ngo bawusige ku bihamambiro by'iminsi. amaze igitondo kimwe n'itarura. Ndio Ufite ikimenye cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwa ibyo nicyo bivuze. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwa ibyo nicyo bivuze. Hallelujah. wogira ikimenyetso cy'amaraso y'igiti arababwira ngo inzu ntazosangaho ikimenyetso cy'amaraso izobona. Ntibizoshoboka. Wogira ikimenyetso cy'amaraso y'igiti cy'urubuto. Birazima kugira ngo ugire ikimenyetso cy'amaraso kuko ugomba kuba igiti cyiza wamara ukera igiti cyiza. Tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Yesu. Jenga juu ya Yesu. Jenga juu ya Yesu. Unaje kubaka hiji ukaja hivi. Bega amazina yanje yanditswe muri ico gitabo ahari habanari bigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi mana yanje ndasaba imbabazi ngo wandike izina ryanje muri ico gitabo cy'ubugingo we Franka. Mbabarira ngo tuzamura amaboko ndange haleluya kaze. Kristo kari guta kuruta indege izoba jane ejo bu cyane. yoza mbere y'iyo ndege. Yesu se ni konvaye. Yesu se ni kibuga cy'indege. Ubu nyine yoshika indege aba Frank itarafa. Bari mu kuza yoza kandi yasanga bafite igiti kibi n'abakabajana ku muriro.
abakiranutse akabazamukana kandi ngo tudokora defile mu ijuru ngo tugoswe n'abamarayika ngo Yesu niwe uzaba udusumba ngo tugaburire ibyo kurya zize Stefano protocol ari iriya mu gikoni umugabo utotinyuka gutanga isumu cyangwa Ana bari kubakanga ba bakazabwira Yesu ngo nguyu mwana ndamuvuga mwana abaye Ibrahimu bari kubatamba Isaka zakereza Ibrahimu wagiye kujana umwana kumushinja atasezeye n'umugore uwo mugabo se kugira ngo yomera kaba ngaba binhanga haya ajana umwana atabwiye nyine n'umwana ntiyanamubwiye kandi n'umwana ntiyamubwiye ngo umwana akazamubaza ngo akazamubaza se kiri he papa tugiye akamubwira ngo Imana izironke kandi mu mutima azi ko ari bushinje umwana abagabo bibihu Ibrahimu we tugicutwa n'umwana wawe Isaka namenye neza yuko unkunda hindukiza amaso itagira se tigire na nyina aramubwira ngo Ibrahimu we biduka kidogo ngari bora bigifizi cyama kiri hari tikigira se tikigira nyiracu utagira ngo nisha abandi cyarigise okire mwene unaha mugabo wese igiti cyiza umuntu wagenda okuyize iramubwira ngo Ibrahimu we tugira n'uruhuka icyo gipanga si cyo mu muhana cyazindutse tikigira se tikigira na nyina ubu nyine kiratibutse motema ni binisa fina andimba armuri ngo wibira kuko Imana ngo yogira irungu ryawe ngo iri kumwe na Yobu na Daniyeli unano abagabo b'ibihumbi no Daniyeli usine guziki twebwe ngo twahunze gaturi muri Kenya Daniyeli yari impunzi imwe original bibarizwa kuri UN uzobwira Imana ngo cyatumye ntayikorera ngo nari impunzi izokuzanira Daniyeli uzire guziki Kenya izokuzanira abasore bameze kazaduraka na Meshake na Abednego uzire guziki Rutone izakuzanira umugabo umeze nkayo umugabo uhangana n'Imana kayibaza ibibazo 60 urabinga wari wabibaza n'ikibazo aho Yobu yarabwiye ngo arambwira ngo Mana sorry nakeza nkufisha amatwi ariko ngize ndakwiboneye Yobu we yari kumbwira ngo uzi inosi inkingi fashe inosi uzahiba yakwase murahazi Yobu we ikigomeje zino nyanja uzaho kiba ububiko bw'umuco nakumvishaje amatwi none nakwiboneye Yobati nakumvishaje amatwi none nakwiboneye Marisa tombe neva ntibzoshoboka ntibzobaho pe iyo fose muvyibagirwe ntimwo babaramyi ngo nimumara muze kuba n'abasambana ariho umubivyi wasohoye imbuto zimwe zigwa kuzira zimagwa n'inyoni we zindi kurutare zumana nagowe
uko zari zibuze we ahandi horoshe uwo mubizi mvuga ni Yesu Kristo we ijambo ry'agakiza iryo mutabiba we kandi imitima yacu ni nayo miberewe uyu ni umunsi mwiza we wo kwemererwa we uzaja he mugenzi turabimenya se uzaja mu kigega cyangwa mu muriro urorere gutinda nona uyu ni umunsi mwiza we kwemererwa we ku mutwe n'ibiganza no ku birenge bye atonyanga amaraso watwerera imbuto we imvura niyimeza imbuto z'isi amaraso akameza we izo mu mutima darambiranye oya ikabisi Bwana asifiwe. Nuko nawe yagasabwira akababwira ngo nimuze twubake inkuga imvuriza abantu bakamubwira ngo ariko nawe wagiye utuvanaho ubusa wagiye utuvanaho ubutekame imvura izovaye muri buno buta ya ati tura nimbutse kuko Nowa yavuze n'urupfu ruratuzengurutse ati tura nimbutse kuko Nowa yavuze ruratuzengurutse bagira inama yo kubasanya ati none yo bavuga ukuri we ati yawe n'agatondi tukwiye twese kuzokwinezeza ati yawe n'agatondi tukwiye kwemera dukomeze kubyo kwinezeza umva yewe umva uko Imana yabashubije we nawe yaje akabigisha rwose we yankugewe ireremba kuri wa musure we abicaye mukuge bafite mamaho kugeza ubwo bazasohoka abicaye mukuge bafite amahoro we kugeza ubwo bazasohoka uzamuka abayumbe gutega amamodoka nibarangiza ngo nibagira guca ngo ninde wateye inda mu muhana ngo ni wa muyumbe tabia mbaya igiti cyiza cyera imbuto nziza Nariria Afrika we Nariria Afrika Nariria Afrika masoke taromene Nariria Afrika Nariria Afrika atukus haleluya noneho ndabwirijwe mbona ko nerekwa Bwana asifiwe iyo wengine wameenda Ulaya ati Ulaya ni mbinguni we
wengine wameenda Amerikani, hata Amerika ni paradiso we. Wengine wameenda Ulaya kanyambo we, hata Ulaya ni mbinguni we. Wengine wameenda Amerikani we, hata Amerika ni paradiso. Vijana nizo nguvu za Afrika, lakini wengi wameziharibu we. Wavuta bangi wafuta sigara ni wanani, ni vijana wa Afrika. Ara higa ngo bataramburi ho mwamugereranya nijo. Mu Buraya hahije. Ko ba Cristiano birwa bakina kabumbu, ko murageranya na paradiso. Muragira ngo ijuru rirahuye na Messi. Tibishoboka. Hari wavuze ngo Afrika yuzuye n'ibibazo, Aziya ikoreye amaboko, Uburayi na Oceania imiruhira barembeje, Amerika nayo si paradiso. Nacho nikindu zanyigisha. Afrika yuzuye n'ibibazo, Aziya ikoreye amaboko, Uburayi na Oceania imiruhira barembeje, Amerika nayo si paradiso. Umve isi yose yuzuye umuruho, abantu bose bararushe babuze uko bagira. Nimuhumure tuzaba mu bundi buzima, utari ubwo gushakisha mbese no kwiganyira, nta kubabara nta no gusuhuza umutima we. Fatwa n'urumeza daimu. Hunga banabera baratwa. Hunga banabera baratsindwa. Ariko ndanesera. Communication débat. Amen. Igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, kandi n'igiti kizacera imbuto mbi, kandi igiti kibi cyose kizojanwa mu muriro, kizosha gishire gikongoka. Ijambo ry'Imana rituganza.